Kasinjuk kirang bashnong ke Ripoy District ne kasiba ar galik berujur hakmat u Deputy Commissioner ke District bo untuklar bat pinbet ya kejing kenok Kingsting jong ke Civil Hospital Nongpo hakajing ah jing sekri ya upat ba. Kasinjuk kirang bashnong balayalam do President ba BB Makdo bat Secretary PB Silyang glay kendu umar khmat ya u Deputy Commissioner Abhilash Bawanwal bat IT da kejing tho halor kini kakam. Habaya keren cikilat patai kubor uba PB Silyang ula pentip bakajing kendu ya DC kadi halor kejing jia padang jia hakini ki khindiat sngi haga bakawai ke longkmi kala du ayi khlung bakapun namar kejing hap no hapo kecakalit bar. Ulang bakani kejing jia kamdei setia kebajian ningkong hendai dang lai benai menshwa kawai ke samlaru kalamat ya kejing kensting jong kinong tray ke hospital. Kini ka samla ka wan thia pang hapo ka hospital kala place nam na ka jaka eye drip bat kinos kila shu I de ki kenta ya ka jing place nam wat hadin ka jing lit khot babun sin de kinong am haka juk ka por uba silyang ula pentip ru ba ka sinjuk kala yo ru banyak keren bar udisi halor ka jing slam ban pinmi ya ka result examen thungkam ka district selection committee ka wala dep ban penlong mentala bun snem kajing ja ka berkudip jasen kajing halat no digwi musim ibakodor hangi po sibil hospital nongpo ila kalian jungi ka senjuk di labu ka jumpo bana kalian jong ka administratif jong ka Ripoy District kimchimkia ka bi ka kam ke bana kalian jong ka senjuk layo banikan bersih na kalian jong GC ila sim ya kata kajing kitli na kabanta ban le ka bi ka kam kanang ba kitu kilong yeng ki pamat ini jinjang ki pasosi inyo ya kata ka jing tengen ina kalian jungi ka senjuk ila kentu ba na kalian jong GC kimchimkia bi ka kam kanang manang ni smart kinum jasu kum gini jingja namar kum ba long hakini ki haun snap dang lai banai muswa kalau don ketu jingja ke basosi ada gejuk di hospital di mata laja bang gani tina kali tu sunjuk ni suruh kya ke dia kam tina ngi penpau pede ke jing dokumen pada kali yang jisi ulah pular ban cingkia banding ni smart kinum jasu kum gini da ka ba untau kilat kilinti kum do bante lakam bagi paiba nang susnong jo Ripoy District jengi ki buan cak sumar hakane hospital kinum mat su ekum gini jingja